Ewana uyu mugoroba byari ibyishimo gusa ibyishimo byinshi cyane ku bareyo aho muri mwese nanabasuhuza. Uyu mugoroba byari ibyishimo kuri Pele Stadium, umva nimugoroba kabisa Rayon Sport rwose abareyo baserebuye ahantu hose nyuma yaho Foro nganya kubisemo penalty ya gatanu Rayon Sport ihita ikomeza ku mukino wa nyuma. Yewega ngira ngo nkuko uri kubona mu mashusho urabona ko byari bimeze kabisa, byari show. Kwizera Olivier w'abareyo nawe ewana ababwira ati kabisa mu Mavubi nibatamamagara nta muntu uzawureba. Umupira w'Amavubi ni izina ry'Imana, nibadahamagara Kwizera Olivier gahunda y'abareyo nta numwe uzahinguka kuri stade, kandi ibingibi kafu ibyumve ibiha agaciro kabisa. Kwizera Olivier arakenewe mu izamu. Rero uyu mukino ikipe ya polisi yawusabwaga pe, ariko abareyo nabo baravuga ati twakaniye uno mukino natwe turawushaka ku nabi cyangwa ku neza. Rero ni ukuvuga ngo ikipe ya polisi yasabwaga gutsinda cyangwa se ikanganya bakajya muri penalite ubundi igahita ikomeza. Rayon Sport yasabwaga gutsinda umukino itawutsinda bakanganya bakajya muri penalite nk'uko byagenze n'ubundi. Ubundi polisi ni ikipe izwi ku kintu cyitwa penalty, ifite umuzamu ukuramo penalty. Mwarabibonye kuri APR hariya kuri stade Amahoro ibintu byahabereye mu gikombe cy'intwari, mwarabyiboneye kabisa. Ewana ikipe ya polisi kuri penalty biri hejuru byatari, umva ibityaye hari ifite umuzamu rwose. Uriya muzamu ibintu by'amapenalty n'utuntu twe. Rayon Sport ikintu ni ukuvuga ngo cyayirokoye ni penalty, umukinnyi wa polisi yakubise poto, abazamu bose nta penalty nimwe bigeze bavuga ngo barakuramo. Reka yaba ari umuzamu wa polisi yaba ari Kwizera Olivier wa Rayon Sport, muri bose nta numwe bigeze ugerageza gukuramo umupira yarashoswe. Reka ahubwo umukinnyi umwe wa Rayon Sport yakubise umupira awukubita hejuru, n'uwa Rayon Sport araza nawe awukubita hejuru, biba biranganya. Aho byabereye akaga rero naho umukinnyi wa polisi yaje akubita umupira poto, undi wa Rayon Sport araza arawinjiza. Foro nganye nawe ahita akubitamo penalty ya gatanu, birangira ari penalty enye za polisi kuri 5 za Rayon Sport. Rayon Sport itayikomereza, abafana bahita baserebura neza cyane kabisa. Ewana ngira ngo muri kubyibonera sana 5-5 penalty zaciye impaka, abantu bayavuze barayavuga, umva mana nyagasani kabisa. Ni ukuvuga ngo rero mbibutsa gukanda subscribe kuri YouTube channel yanyu. Ewana ino YouTube channel kabisa niyo mugiye kujya mwibonera icyo bita sport update, amakuru y'imikino agiye atandukanye, ayo mu Rwanda ndetse n'ayo mu mahanga. Umva hose kabisa turagenda tubagererayo neza 5-5. Icyo ngusaba no gukanda subscribe ubundi ukomeza wenjoyinga kabisa. Ngiye banyita Jimmy wanyu nko uri kunyumva kuri mikoro. Ambona kuvuga ngo hagiye gukurikira iyi ekipe rero sasa. Ngo hagiye gukurikira ikipe mukanya ndaje mbarebere. Gwitekurikizaho ku cyumweru nibwo bizacakirana. Uyu munsi turi ku wa gatanu ku itariki 20 neza cyane, umva z'ukwezi kwa gatatu. Ku cyumweru ikipe ya Rayon Sport bizakina, ndaje nyibabwire. Ciao. Abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye, ubundi nzibahereze. WhatsApp uri kubona kuri screen yawe. Abantu mutabonye video y'uyu Murundi kazi, abantu mutabonye video y'Umuramyi, abantu mutabonye video za Baritazari, abantu mutabonye video za Emerine, abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana, abantu mutabonye video ya Diane kabisa. Ewana izo video zose ndazifite. Abantu mutabonye video y'uriya mu Minisitiri w'Urubyiruko muri Uganda, umva n'izindi video nyine muzi z'abastari nk'uyu Murundi kazi. Nawe ino video y'ideri gihanze vuba, uyu nguyu uri kubona nawe video irahari. Ewana izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 07793417 ubundi nziguhereze tu, ubundi ukande subscribe, ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp kabisa, ubundi ngutemo.